Portugal nabonye n'ibindi aka kanya amakipe yombi twabonye kugeza amagingo umuntu ntekereza ko umuntu wese yataha amahirwe Espagne bitewe n'uburyo zakinye kugeza amagingo ariko nanone ekipe y'igihugu nka Portugal nanone ifite abakinnyi bakomeye kuriya ntago ushobora kuyirayitinga off cyangwa se kwicira akaruru rutega isani ikiri mu irushanwa ntago ushaka kwicira akaruru rutega ntekereza ko wenda isani ashaka kuba ishaka gutsinda umukino bigoranye kubera ko niba tunibukana umukino yo guhuramo kuri finale ya UEFA Nations League Espagne yari nziza ugereranyije na Portugal nka team ariko yari ekipe nziza nka team maze gutwara rero umuntu wese yahaga amahirwe Espagne ariko Portugal itsinda ibitego biri kuri kimwe Ronaldo na Nuno Mendes ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ni ekipe nziza ni ekipe udashobora gucira akaruru rutega igihe cyose kiri mu irushanwa nicyo ntekereza ejo bundi itandukaniro ry'amakipe yombi ejo bundi warisobanura ugendeye ku magambo yavuze Bernardo Silva yaravuze ngo impamvu Portugal dukina umupira nko muri Espagne nuko Espagne ikipe y'igihugu yabo abakinnyi babo benshi bakina mu gihugu imbere muri Espagne muri shampiyona yabo abakinnyi ikipe y'igihugu Espagne niho bakina benshi ati biguro nk'ibi ngibi iyo abakinnyi bakina ahantu hamwe birabora ko bafite umukino umwe ekipe ikinira hamwe filozofi ni imwe structure y'imikinire ni imwe n'icyerekezo direction ni kimwe mu mikinire yabo cyane ubundi kongeramo ibyanjye ariko mbanje kubwira ibyo Bernardo yavuze avuga impamvu bifasha Espagne ariko twe nka Portugal ubwo ari kwivuga ubona abakinnyi batatanye yaba ahantu bakuriye amarero barerewemo yaba naho bakina ubu ngubu kandi wareba koko niko bimeze abakinnyi babo beza yego Portugal urebye ifite abakinnyi beza nk'abakipe afite abakinnyi beza muri gikombe cy'isi ariko rero kureba ahantu bari gushiningira ahantu bakina haratatanye cyane mu Faransa banza ibyo yavuze ntabwo turimo turavuga nimba ari byo twitonze aravuga ati bamwe ni mu Butaliyani abandi ni muri Espagne abandi bari mu Bwongereza hari n'abari muri Portugal barimo bashiningira ahantu batandukanye kandi ujya kurana n'ahantu bamaze imyaka myinshi bakina structure y'imikine haratandukanye ibyo rero ntekereza ko nabyo nge impamvu nemenya byo nuko abakinnyi bamaze imyaka bakina batandukanye bari kurererwa nimba umwe akina under Pep akamaze imyaka 8 akina under Pep akabashaka Pep akamushaka akina mu buryo rumwaka n'urunguru urumva amaraso ye n'ibyo by'umupira w'amaguru maze kujya muri direction imwe nk'iyo ngiyo ya Pep akabundi wikinira muri Espagne kwa Enrique bafite uko ashaka akina Enrique afite uko ashaka akina akabundi ukira mu Butaliyani bafite uko ashaka akina aba bakinnyi akaba ari ndabona bari muri Saudi Arabia bandi urumva ne equipe ifite uburyo abakinnyi batatanye guza umukino kwa muri abakinnyi beza nagwe bihagije ko equipe amakipe yo gumujye mwibuka yuko ntabwo ari club ngo bubaka tactique ngo imyaka 3 ngo uburyo bakina bahura uhuza abakinnyi muri competition baturutse ahantu ugerageza gutoranya abakinnyi bakina aho bari fit abeza ufite ukabahuza kugira ngo rero igitekerezo cy'icyo ushaka ko bakina cyihute bakina n'umukino uri umwe buriya chemistry ntago ari kumvikana hanze kibuga gusa na chemistry mu mikinire kugira unity mu mikinire akapana ubumwe bwo kumvikana muzabusanga ngo unity mu mikinire byoroheye abakinnyi no bakina ahantu hamwe kuno ko Espagne ko ryo kureba impano nukareba na level abakinnyi bakinaho Espagne nta nihure na Portugal ibari hejuru ariko nka team Espagne ni equipe nziza sanekeza ko ibyo bintu kwa byaratutse kuri Bernardo nge ntekeza ko ari fact nini no ku muntu nka Bernardo ni umuntu ufite touch imitores kuko Bernardo n'abakinnyi bose bakirana barakubwira ngo ndumukibona zabo mutotse ko ndababaza bose batavuga Bernardo Silva kuko n'umukinnyi ufite uburyo ari umupira afite IQ n'uburyo ari umupira mu buryo butandukanye n'abandi bakinnyi so ntekeza ko kuvuga ibyo bintu nawo bishyizemo sense cyane ushaka gusanga ari byo n'amakipe nyine afite uburyo atandukanye muri ubwo buryo ariko nanone ni umukino ukomeye nyine byagora kudisadinga nk'izasezerera yindi cyane yego hanyuma ho gato ku ikipe ya Portugal ndasa nkunganira Eddie ngiye nago nabyemera dore impamvu nibyo ishobora kuba imwe mu mpamvu byo kandi numvikana kuko urebye amazina ya Portugal ibihugu akinamo Bruno ni mwiza mu Bwongereza Vitinha ni mwiza mu Bufaransa Christiano ni mwiza muri Arabia Saudi muri Saudi Arabia so nibyo nibeza mu nce zigiye zitandukanye ariko reka tuvenda kuri Portugal turebe ingenzi yayo nka Argentine sibyo tuvuga imaze imyaka byibuze 5-6 nayo isarura kandi itwara neza ku ruhando mpuzamahanga muri Copa America no mu cyisi nayo ijya kumera ubundi shusho ya Portugal niyo shusho ya Argentine none se bose abakinnyi se bakina mu buryo butandukanye baretse nk'urugero reka nyine banza unyumve sibyo none se reka ko muri kuvuga ngo nagari imwe
niyo ni abakinnyi bakina mu Bwongereza, ni abakinnyi bakina muri Esipanye, ni abakinnyi bakina mu Bufaransa kandi baza bagahurira aho ngaho. Ahubwo ikibazo ngiye kikaba kimwe, sibyo? Bahita mbere kujya ku kibazo mwungane kuri aho ngaho. Yego. Ahantu itandukanye, ahantu Argentina na Portugal bitandukaniye nuko iyi Argentina ni ikipe y'igihugu yo ifite abakinnyi bamaranye imyaka myinshi, bamaranye imyaka myinshi, bafite n'umukino umwe umaze igihe kinini wubatswe, hanyuma n'aba batoya binjiramo rero baza bakomereza muri uwo murongo. Nacyo baratandukanye. Gusa nanone icyo kuba bakirana batandukanye byo nibyo. Njyewe ikintu nshaka kuvuga rero ni iki, ahubwo ikintu Bernardo Silva arashatse kuvuga njye numva ari buvuge neza. Portugal ni nziza, sibyo? Ariko management y'imbere mu gihugu si nziza. Nyine iyo tuvuga management nkuko tuvanga Argentina ifite Lionel Scaloni, umwene gihugu wanakiniye icyo gihugu kizi, wumva ibyo bintu byabo byose bitandukanye na Portugal. Ifite abatoza beza. Portugal ntabwo igira abatoza beza. Ntabwo igira abatoza beza. N'ikipe ifite aka kanya Portugal yireba ugikina ifite ikibazo cy'umutoza. Umutoza ashaka kuba atari mwiza, genda byemera. Uretse ko ari umwespanyol. Martinez. Yego. Nibyo ariko icyo kuba Portugal itagira, wenda ushaka kuvuga ngo wambwira ngo bahisemo nayo bazana umutoza, wenda ushaka kubyemera. Nubwo none aka kanya mu gihe ataravamo natwe ari igikombe tuzavuga ibindi bintu. Ariko none Portugal ntabwo bitavuga ko ifite abatoza babi, kuko akanya ifite mu Mourinho n'umutoza wayo beza mu mupira w'amaguru. Ndi kuvuga umutoza utoza ikipe nationale, ntabwo ndi kuvuga abavukayo. Uravuga umutoza management y'igihugu Portugal ifite. Umutoza nanjye aho kumwe umutoza nanjye mushidikanya wo gusa none naramuka twaye igikombe cyisi. Ntabwo yagitwara. Oya ntabwo yamurifite. Ariko dore impamvu naribuze kino kintu wenda mutagira. Nyine uvuga ngo ntabwo yagitwara. Kandi ugeze muri kimwe cy'umwanya. Dore icyo kintu. Burya n'amateka arakonta, sibyo? Nimba kubura ko mateka y'igikombe cy'isi nta muntu wagitwara atari umwene gihugu. Nabyo burya bijyaho kandi kuko icyisi kimaze igihe kirekire kiba, sibyo? Kandi wanayo ukuntu Portugal iri gukina, wareba uburyo iri guhuza umukino ukabona ko nyine turi kubara game, ntabwo ari ikipe turi kuba nk'Abafaransa ubona ko nyine iza kuri buri game ifite amahirwe, sibyo? Ko nujya no kureba na Espagne na Portugal kano kanya, Espagne iri hejuru ya 50, Portugal muri 20 nta mu gutsinda umukino. Icyo ubwacyo ni icyerekana uburyo ikipe ya Portugal, kandi Portugal turebye abakinnyi individual nyine ku ruhare, Portugal ni beza kuruta Espagne kwazo. Rero ni gute ikipe ifite squad nziza kuriya batayiha amahirwe imbere y'ikipe bagiye gura? Ikibazo aba ari ikirero, aba ari icyo ngicyo. Ikibazo no guhuza umukino, abakinnyi bo muri Portugal bose. Ibyo Bernardo Silva yavuze njye nibyo ndabyemereje na ariko Portugal ubona ko niba ari ikosa yakoze nyine ifite byose, ariko ntabwo igira umutoza wa nyawe. Buriya nka Mourinho nka kiriya gihe yasitaragoringaga muri za AS Roma, muri za Benfica, iyo bamufata bakamutereka muri Portugal igikombe rwose yari ari ikipe iri guhabwa amahirwe. Kuko nureba nicyo kintu Abafaransa badidedesha bagenderaho, iyo Espagne bari guha amahirwe. Rero umutoza uri kuyitwara, sibyo? Ni umutoza wayitoje kuva mu myaka mike azamuka n'ikipe bajyana hejuru ahangaha. Rero Portugal ubona ko ni ikipe nziza, ariko mu bwiza bwayo management nyine y'ikipe yo tuvuga coaching, ubona ko nyine ubushobozi bw'abakinnyi n'ubushobozi bw'abatoza harimo difference. Nkavuga ko ariho hantu mfitiye impungenge. Wenda ntabwo narinde sibye ko Portugal yagitwara kuko iracyarimo, kandi n'ikipe ifite yagitwara, ifite ubushobozi. Ariko ngewe ndebye management y'ikipe, none se reka mubwire ikipe zagiye ubu n'ikipe ziri gukora akazi muri kino gikombe cy'isi ni ikipe zifite abatoza ba bene igihugu. Abongereza turi kuba dutoye kubera Thomas Tuchel na Portugal nicyo kintu iri kuzira. So nkavuga ngo rero ngewe Portugal cyo nageraho impungenge. Cyakoze fact yuko wenda amakipe yose atwaye igikombe cy'isi yari afite abatoza b'abanyagihugu. Iyo ni fact, ntabwo umuntu yabona no ko ibintu byabayeho. Ibyo ni ibintu byabaye. Ariko none ntabwo ari hano ubuse abongereza afite Pep Guardiola, waba uri kuvuga ngo ntabwo bayitwara kwa katari umwe gihugu? Ariko ntabwo arimo. Oya nyine byo kubaza. Kandi na Thomas Tuchel nawe ni izina rinini. Imibare nayo irahari. Ntabwo abongereza wavuga ngo bafite umutoza mubi, bafite umutoza beza umupira w'amaguru. None se direka ngo bazi ikibazo kimwe. Wenda nje bitana na Sorizanga mu ma equipe yaje mu kisabwa amahirwe gutwara igikombe. Nanga isari mu Espagne, Abafaransa na Argentina uva mu makipe byuza abongereza ni bari muri atatu yambi. Biterwa no gutanga amahirwe. Biterwa no yatanze tuve ku gikombe cy'isi. Wari kutugura yo wahaga amahirwe. Reka aho ni ku giti cyawo. No baha amahirwe aho ngaho. Tuve ku gikombe cy'isi mbwira abantu ko muri Spiro babafitiye ubutumwa, aho rero station za Mega Swap zatangiye